السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مسب جلبي يتي الله سبحانه وتعالى en weltanike nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ɓe guure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e karamokoɓe men ahlusunna wal jamaa e kala ñentinɗo laawol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonno e mum. haray musidɓe julɓe ko andintingol, sabu allah daaɗi andintingol ngol hino nafa gomɗinɓe allah ɓen. haray ko honɗum faalaɗen andintingol. premiel ɗon ko faalaɗen andintingol koko wona e waɗede hande e aduna allah on e cuuɗi gomɗinɓe allah subhanahu wa ta'ala, seeditiɓe reweteɗo wondude gonga ala si wona allah subhanahu wa ta'ala. ɓe seediti nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeeyaɗo allah, ko nelaɗo allah subhanahu wa ta'ala. woni si tawi goɗɗo heɓi fatunde, ɓe wi'a jangane fure on yaasin laabi 41.
ɗum ɗo nelaɗo maaki waɗali ɓe yamirali yo waɗe ko hunde nde tawata ko sincande ɓaawo maɓɓe ko ɗum ɗo hino jeeya ko wiyete kon ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki e hadise mo nene gomɗimɓe ɓen fillani en mo woni nene men Aisha عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نلاد صلى الله عليه وآله وسلم ماكي حديث مو يلتنني أمنين قمدين ببنين من عائشة يو الله يرم بيافو بولتنو اللهم آمين كون يجل بهدتي ببنفو ماكي اللهم آمين يعني نين من قمدين ببنين من عائشة ماكي نلاد من صلى الله عليه وآله وسلم بماكي kala sincuɗo watti e ka diina ko tawata nelaɗo waɗali ɓe gollirali ɓe yamirali ɓe yiyali hino waɗe ɓe fanki haray ɗum ɗo tawaka e diina kan nelaɗo kadi maki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala golluɗo gollal ngal tawata nelaɗo yamirali yo ngal golle ka diina haray koyo ko o jonnitoyteɗo ngal gollal ɗon الله سبحانه وتعالى ودالي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية آملة ناصبة تسلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الله سبحانه وتعالى وذلك إني أم محمد ene arali ema issa ko wiyete ngal darngal ene arali ema yewtere fi ngal darngal Allah dali nyande darngal ay geece buy harahino huli geece buy gollunode ka aduna ɗo golliri bid'a golliri ko welata wonkil munkil golliri sabu ñamugol jawle yimɓe ɓen golliri sabu aadaji ɗi tawruno mawɓe mum tawata yaada e sunna yo Allah yaafano en mawɓe men ɓen yaafo mawɓe men ɓen ya rabbal alamin kala faljere nde ɓe waɗi kamɓe mawɓe men fatiɓe yo Allah subhanahu wa taala yawtanɓe yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin nela Allah subhanahu wa taala daali ene Muhammad nde yewtere ɗo arali e ma ñande darngal ayi ay geece gollunode ka aduna yangi tampintini Allah daali mi ƴettayɓe mi naadaɓe ka yiita jahannama haram ha jaaja sabu ɓe gollirali no mi faalirano sabu ɓe gollirali no nelaɗo an on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam golliri non sabu ɓe daari ko waɗata wonkeji maɓɓe ɗin ɓe golliri ko ɓe faala kon sabu ɓe daari karamogojo kaarijo ceerno kaarijo ko non wonno e waɗirde ɓe yejjiti nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awa haray musidɓe julɓe jangal ngol fure laabi 50 yasin ko bid'a moɓidirgol jama on fof kadi goto du o luttuɓe ɓen fof jaɓa amina ko bid'a nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe waɗali ɓe yamirali yo ɓe waɗu si en waɗi ɗum no wayi wasi awaray nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe anduno ɗum ɗo ko hunde moƴƴude awa ɓe suudi en diina kan Allah dalilole alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina Allah wi'ino de awa ko non yo Muhammad e mofte Muhammad diina kan timmi mi weltori diina mon kam mi waɗani on diina kam mi jaɓoyta golle mum yawmal qiyama ko diina l'islam haray rentoɗen e waɗugol bid'a si goɗɗo heeɓi fatunde toranoɗen mo goto kala e men yo yi'u fami fatoraɗo on toranomo Allah yo Allah subhanahu wa taala yurmomo yaafomo en anda ko e hunduko hombo du'a jaaboto
nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siɓe surwino fure julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo ma kayno udu li akhikum bitasbit fa innahu lana yus'al du'anemo toranemo goto kala e mon yo toranomo yo Allah tabintimmo yo Allah newnanmo o jaabo ko ɓe landotomo kon sabu fewdoɗo kanko himo landede wona arugol waɗa groupe wil yimɓe ara waɗa groupe wil yimɓe goto du'o luttuɓe ɓen fo jaɓa amina ɗum ɗo jiyaka e sunna musidɓe julɓe wattane yila hulen Allah subhanahu wa ta'ala wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wattane yila musidɓe selen waɗugol bid'a ka dina Allah subhanahu wa ta'ala heɓugol fatunde goto du'o luttuɓe ɓen fo jaɓa amina tawaka e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heɓugol fatunde ya soodoyo nagge soodoya sakuji maaro e bidonji nebban defa yimɓe ɓen ara ñama tawaka e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande Ja'far fatino ka jihad nelaɗo maki isna'u li ali Ja'far at-ta'am fa innahum atahum ma yushghiluhum nde o wiyeteɗo Ja'far ɗo fati ka jihad nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ko onon yo ɓewngure kawtal Ja'far defane Ja'far sabu hande ari e ɓewngure Ja'far nden hunde mapinde me hara wona yahugol tenoya wona yahugol ƴogoya wona defugol haray si goɗɗo heɓike fatunde ka sunna ko kawtal ngal duwa defande ɓewngure makko nden neldamo si tawi noon hiɗen andi woɓɓe iway ko woɗɗi argol hirodirgol fatunde nden haray enen wona fii faatiɗo on wonɗen e jonnirde ɓe ñamete haray ko honɗum jonnirten ɓen ɗon ñamete ko sabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dayfa nelaɗo maki kala on laatiɗo no gomɗini Allah gomɗini l'aakhira yo teddinkoɗo makko on enen haray ko okkorirten ɓen ɗon ñamete ko sabu teddingol ɓe ko ɓe hoɓɓe men kono wona fi en heeɓi fatunde goɗɗo yaha soodoya nagge waɗa piiji gorɗo gardaji nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe waɗali ɗum sahabaɓe ɓen waɗali ɗum yimɓe moƴƴuɓe ɓen kadi waɗali ɗum ɗum ɗon ko hunde sincande nelaɗo le maki iyakum mi rentini on wa muhdathatul umur sincugol piiji ɗin fa inna kulla muhdathatin bid'a kala ko sinca takkaka dina ko bid'a wa kulla bid'atin dalala kala kadi ko sinca ko takkaka dina men islam ko bid'a le ko e majjere naɓata jommum wa kulla dalalatin fi nnar majjereji ɗin fof noon kaka yiite wonata sakkitorɗe majji haray tuɓen ruttoɗen e Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo heeɓi fatunde toranoɗen mo Allah subhanahu wa ta'ala enen kawtal ngal defen nelden mo wona yo en yahu ñaamen ko accani ɓiɓɓe makko ɓen kon ma ñaamen ko accani sonnaɓe makko ɓen kon ma wonen e ñaamugol jawdi makko nin pasaranondi anden enen kadi en maayay anden enen kadi ko Allah daali kon kullu nafsin za'iqatul maut kala wonkil mettiki gurdanki mettoto mayde haray ɗum ɗo woni sunna nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kono hande o bid'a ɗo si goɗɗo fatorama hay si o mara o ñawloto sabu kawtal ngal ma fami makko on wi'ay menen a hersintamen kaarijo mawɗo mum fatino ɗo ko nayi ɗiɗi hirsano ma ko nagge hirsano yimɓe ɓen ara ñaama yejjita hay ko fatunde ɓe ari ɓe yejjita hay toranogol fatoraɗo on ɓe yejjita hay toranogol fatiɗo on ɓe jooɗo e yewtugol programme uji aduna hulen Allah musidɓe julɓe tuuɓen ruttuɗen e Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.